Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Fassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina ja'u min ba'dihim يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان صدق الله العظيم. علماؤنا الأعزاء ومشايخنا الأجلاء, para alim, para ulama, guru beten kaula juga guru ajunan, semulja Kiai Haji Sirajuddin, beliau selaku pemangku Pondok Pesantren Ar-Rahman, ajunan Kiai Haji Muhammad Lutfi Bahari, pemangku Pondok Pesantren Fakhril Islam, ajunan semulja Kiai Saiful Masyhuri, pemangku Pondok Pesantren Al-Mubarak, Kiai Ilyas Naufal, Kiai Mahfud Aziz, Tor tak kalib, ajunan Kiai Khairul Ma'ruf selaku pengundang, dan seteja para kiai, seteja para guru-guru ngaji sehadir nyuun saporah, tak bisa nyebut tung situng karena terbatas pengauning beten kaula. Namun meskipun ten kula tak nyebut secara rinci, sedikit pun tak ngurangi takzim dan hormat dek seteja seampun Rabu. Allahu a'lamu bi asma'ihim wa hum yukramuna indallah. Tokoh masyarakat, para sepuh ini sepuh, secara khusus ajunan Bapak Jufri selaku PJ Kades Benar Sebere beserta aparatur tisah, panitia penyelenggara dari Haul Pujuk Tongkol Tacen, juga tak kalib Jamiah Sholawat Agung Sagara, sampun mimpin pemosan sholawat mulai dari awal, dan seteja para rabu laki atau bebini dek keseteja ajunan beten kaula amul ja'aki, dan beten kaula yakin ajunan seteja imul ja'aki Allah. Alhamdulillah kaula benajunan sareng Allah saat mangken takdir alengki apolong dalam keadaan sehat, dalam keadaan ala kotoat, beri tapangki terus mangkin tapangki pole nika artena sambian kita mate mantir terus lanceng umur, karena cek saya ngasambian depa umur mal mangkin lo kira kak kanto paling entar ka di dajak nika mantir ki lanceng umur sebarokah. Salawat dan salam nyereng atoraki dek Gusti Kanjeng Nabi, kalabun salawat dan salam kak dinto semua keetetilan jalan kaula benajunan sehadir saat mangkin termasuk ada kelompok dan golongan saya syafaati bi ajunan Gusti Kanjeng Nabi, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Kalabun oleh syafaat Gusti Kanjeng Nabi, kaula benajunan tak kiranya tindak kapana sa apoy neraka. Bahkan kalaban syafaat kak dintoh orang sela masuk neraka bisa ipaung ke semua ke kaula benajunan termasuk orang-orang sifat gara-gara akad pengdek syafaat Nabi Muhammad. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu hadirin seemul jaki Allah, makin kaula benajunan kak dintoh aziarah jadi orang entar ke kuburan
nikah bahasana manzarul qabr, orang seaziarah dek ke kuburan. Zarah kota ba aziarah, cangring matura aziarah, cangring kata apa? Aziarah, asajarah, asajarah, asajarah nikah, bukan asajarah, wajib jauh. Iya sejarah lah. Orang sejarah ni kebiasaan ikuna aki untuk orang odi kan ci. Bada orang datang di Mekah kaki Maria sejarah sini ki. Tapi anapa ketika entar dek kau orang mati mi bahasana pakun asajarah. Entar karing odi asajarah. Entar kau orang mati asajarah. Mak pada asajarah kepi bahasana. Karena orang mati kak dintok pada ben orang seodi cuma bidana alam malain dan alam kaula ajunan. Makanya entar kau orang setan ni kan. Kula ben ajunan pada tata krama ben entar kau orang odi. Contoh sepertama, sepaling utama entar dek ke kuburan kak dinto nyelase beni adu bara ete mara kuburan. Tapi neng ibar kuburan aduk temur. Nggak makin ini gambian bah aduk temur, kuburan beda temur. Nikah sepaling utama. Apa napa bisa nikah? Sebab orang setegak dintoh Allah deja aduk bara, ajunan beda ibar aduk temur. Teti makle muqabalah, makle depan. Teti sesedar aduk kabara, panjenengan aduk temur. Entar ka orang setegak, dalam syariat gak dintoh. Pakon awali kelaban ngolok salam. Kula tanya mun entar kare ngodi ngolok salam kan ji? Kan pada nih kan entar kare ngodi kau tuduh depan cek pah mungkor. Entar kau ring ngodi pakon ngolok salam, entar kau ring sete pada ngolok salam. Assalamualaikum ya dar qaumin mu'minin wa nahnu insyaallahu bikum lahikun. Nikah ngolok salam ah. Mun sampean tak apal cek ceng lanceng. Assalamualaikum ahli kubur. Pada itu bang medeng batu pak katuan Petra. Ti dalam macam ni kubur. Assalamualaikum ahli kubur. Malah kulis seling ngebela iman gak diman. Mas Abdul Azim Khalili kepang Bengkalan ni kemedepak. Bedelemak perkara mun ibet ketika libet kuburan orang ni kayak kelanceng umur. Situng olok salam. 2 macam Fatihah. 3 macam kulhu. 4 macam al-falak. 5 macam An-Nas. Ngolok salam, Fatihah, kulhu, al-falak, An-Nas. Saya rasa macam 5 ni ketika kata bangkiban kuburan orang ni kayak kelanceng umur debu Mas Abdul Azim Khalili kepang Bengkalan. Jadi biar di kantor tar ke surveja. Pan nemu kuburan 5 ni kebaca. King ca ambu mun ambu abit sudah pak surveja. 2 hari biar baru depak. Jadi biar lebet mobilan pak beda kuburan langsung. Assalamualaikum ahli kubur, al-Fatihah. Dia langsung tikal tu sambu. Sepenting gelam dan assalamualaikum ketika ngetelak kuburan. Pah baca Fatihah nah, baca kulhunah, baca al-falak, baca An-Nas. Ni kayak kelanceng umur. Cepun ulama, apa mi kelanceng umur? Karena setiap orang sesetu beda alam barzakh atu aki pancenengan. Ipaku atu nah, manterle betul boleh, manterle betul boleh. Gua. Mun libat boleh berarti sampean ki odi. Karena mun jerengkong tak kira ka suruh baja. Ya nun apa ka suruh baja sampean? Titimban entar ke surga jamun parlompian entar dek ke tempat-tempat jauh mun tebakiban kuburan cak sampai kalau paeh baca selemak makle kau leban ajunan itu aki bi orang sebeda dalam barzakh makle lebat pole selalu lebat kuburan tak mit-amit paki ngecuang sepedaan ki ablayer aja itu aki kia tertuli dana cong dia tuli por colong jibi malaikat paham selemak niki. Assalamualaikum Fatihah kulhu al-falak An-Nas ni kebaca baik impian lebet tempo nak sepedaan motor baik sampean lebet tempo nak mobilan baik sampean lebet tempo nak acelen sokok mun engak ketika tamang kibun kuburan baca dia mai pakon ngolok salam dak ka orang setrik ya assalamualaikum mun dia pakon ngolok salam berarti nikah bede semirengaki ka salam nikah tak mungkin di kanjeng Nabi kula ben sampean suruh ngolok salam ke bareng mate. Barikan ngorok salam kadok padok deh. Punten. Ya'lamu may yazuruhu wa yaruddu.
Orang mati ni ka uning saya orang selebat, saya orang seentar. Wa yaruddu ben orang mati ni ka ajawab dak ka salam sampean. Sampean muluk salam ka si mati. Si mati ni ka ajawab tapi dari alam kubur. Ni kanya mana dalam kubur. Alam kubur ni ka alam lain. Kam alam kubur ni ka. Ya tasalangi nomor petok cepun Imam Qurtubi. Fauqas samawati sab'i. Ya tasalangi petok. Roh ni ka jawab sampan lebat kuburan kata. Di panggul salam. Assalamualaikum ahli kubur. Maka orang sebeda alam berzakat dintu ajawab ka salam sampean. King sampean tak ngiding. Ya untung tak ngiding. Mun bah ngiding cecer maki sandal namanya. Assalamualaikum ya tu. Waalaikum. Bu maki gula burung ki. Ila untung tak ngiding. King ajawab hadirin ajawab. Orang mati ni kau ada bener ngudi ni. Kau persis cuma alam masih tak pada. Cuma alam. Makanya mati itu adalah perpisahan jasad. Mati ni ke apa sana ruh, badan apa saben roh, roh esabe ke alam kubur, badan esabe ke dalam kubur. Budian salah setara nak kiamat. Apa boleh boleh? Roh ni ke apa boleh boleh dek ke badan ni ke? Jadi budian manusia ni ke juga boleh. Yakhrujuna min kuburihim kal jaratil muntasar. Sama dengan kiamat manusia ni bakal jaga dari kuburna kal jarat al muntasar pada ben beleng budiam nyelatak elapangan odik saja odik boleh keng gula benajunan gak dinto mangken mun ki odik ni kak ingat sing wes masa odik boleh ya masa odik boleh abo odik boleh bu pala keng mate pah mate mare bu gula ben sambian nyaman saya cok tabunan tak temu nggih. Saya rasa nanti tentang kerulo apa bener odik boleh kuliban sampai untuk dimintai pertanggungjawaban perambil agak dintoh manter kauliban ajunan sareng Allah pasalamet amin manter kauliban ajunan bi Allah pecrah amin manter kauliban ajunan bi Allah teti orang selamat amin teka hajat dari dunia kantos ke akhirat amin Allahumma pon. Lah samangken saya yang tadi kaula ajunan ni kebeni cuma orang setu biasa tapi walina Allah. Saya hanya mempujuk tongkol lagi. Apa mainnya mempujuk tongkol ni kan bener riwayat tu biasa. Atapai bener tongkol. Tongkol ni ke tongkol gedang ke sagi. Atapai bener gedang. Wahnya mempujuk tongkol. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Entar dak ka orang seperti juga Allah. Entar dak ka orang seperti juga Allah. Akati bujuk tongkol ni. Akati bujuk tongkol. Kau leben ajunan tak pada ben entar ka orang seperti biasa. Mun saya entar ni ke menjadi, saya entar ni ka yang sepo, seampun sekte. Kak dinto hadirin. Entarra untuk adu aki orang seampun setu, okay? Entarra kak dinto dalam rangka adu aki seampun se, keng entar ka orang seperti akan dibujuk kak dinto gula benajunan ken ngampo ngebecer akati bujuk tongkol ni ka iba becer akati bujuk tongkol ni ka selamat akati bujuk tongkol ni ka muljah akati bujuk tongkol ni ka jajah kau leben ajunan ken ngampung apa cera ngampung apa ratun amin Allahumma. Jadi makin ni targa bujuk tongkol ni kuliban sampian beni bujuk sebarno kule sebarno benempian bujuk tongkol ni kan kita iyan tare makin pakun bujuk ni kan mak kita iya hole makin pakun masuk surga ni kan mak iyan tare beni bujuk sebarno katuan kula ajunan tapi kula ajunan separlo dek ka bujuk kalau bengkek nyelekek dek ka orang separatu pada ben bujuk kula benajunan manter pada aparatu paratu ni kagani ngampung aki bener paratu ni kagani ngampung aki sampian tak percaya sik paratu ni kagani ngampung aki biar sepeda belum entar dek ke Sumenep kota depak ke Sumenep kota sampian ni ka pak stop polisi sepeda belum ku boleh di gamak bener sepeda na bener sorja tak ada pak keng kula pernah kena kelebun nah tapi polisi lebat kok. Okay kan padahal lo kenal lebun kelebun sing ucai keng bulan ngaku pernah kena kelebun nah
polisi kerpekeran sama ambu sampean apa-apa ngampung ke partu negelebun padahal mun sepeda antak tu partu keng pulan ngaku pernah kena gelebun hadirin ken ngaku ni ke partu na ampun kampung aki jelas makanya kan ada lagu hadrani ngampung ongko paratuna beka ajunan ongku ngamponga kan beda lagi para tuni kita ngampong aki mangkana tuwun Al Habib Abdullah ibn Alawi Al Haddad menjalas janas dapat yang saya kepolong orang nikah mun saya kepolong partu norok partu mun saya kepolong coba curiga ya orang tujuh ban maling ini menggalak tang ke polisi orang curiga sing ngake kancaner ya oke tujuh ban kiai ini kami kita ibriin berkat yang kayak gedang kiai kilo nyambut si norok abi telok ini kenyamanan ngampung para tuna tapi guna benajuran wakil ini kan ngampung para tuna fujuk ini kalau kan ngampung para tuna fujuk paham gini kan ngampung dek ke para tuna fujuk kalau ben ngampung dek para tuna fujuk kau leban ajunan manter pada teti orang para tuh amin Allahumma tak bisa pujuk nikah sebarat tu pujuk semulja nikah bisa teti dan jalan kau leban ajunan para tujukan bisa cebon saya nikah dan gue lemang kena cerita setuju mak kita setuju apa guna cerita gue Al-Quran ajunan manabi biasa mau surat Al-Kahfi ajunan manabi biasa mau surat Al-Kahfi surat Al-Kahfi kak dito beda situng cerita tentang Nabi Musa akuruh dekat Nabi Hidir Nabi Musa akuruh dekat Nabi Hidir situng waktu Nabi Musa dan Nabi Hidir ini keajian dan melampah masuk dek ke situng kampung pola kampung Tacen ni ke pola Tacen ni masuk ke kampung ni kak kalau ben pengarap mak lebi orang kampung ni ka elati ni mak lebi orang kampung ni ka ibrik deeren mak lebi orang kampung ni ka erabeti mak lebi orang kampung kak dintok soro istirahat masuk si kedua ni kak sampun masuk ke dalam kampung ni kak salah tak paringi deeren salah tak elati ni si kedua ni ka yusir sekedua ni kesalah tak elati ni iusir le sampun iusir keluar sekedua ni kah salah tak ibrik deeren salah tak irabet tiki iusir sampun dia bawa keluar fawajada fiha jidar yuridu ayyan qadda faqama Nabi Musa bin Nabi Hidir kak dinto pas mangki Roma miring Roma ni keparak rembah fa'aqama bi Nabi Hidir Roma semiring ni ku tak apa becek apa mancing hadirin bi Nabi Musa panglo qala law syi'ta lattakhadta alaihi ajra Hidir empian kaya semace ke Roma kaya cek minta apa jaran fe kering kampung kulaban sampean ni kan tukan minta arabeti minta ada eren mak le arabeti bareng eren mak le isra istirahat salah yusir tak bareng eren sampean mangki Roma mireng paki peloros kau tu na Roma seloros dua pamireng kapi tak mantoma kulaban sampean yusir kan tu ni yang kui bareng eren tak duit yang kui latina tak latin yusir gitu pak Roma mireng ki peloros seloros tu pamireng kapi tak mantoman ipakuai jawaban Nabi Hidir فأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا Nabi Musa anak apa gula mak berbicak Roma kasa فأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة Roma kasading jatim kedua jatim maki kini jatim berdaya kota ni wa kana tahtahu kanzul lahuma ibu benar Roma ni ke beda tunya beda emas beda besi ding jatim ni kan wa kana abuhuma salihah le bapak jatim sekedua ni ke soleh
Bapak yatim ni orang soleh. Wa ma fa'altahu an amri dhalika ta'wilu ma lam tasti' alaihi sabra. Kula saya ngalakon ni kebeni karpa kula ni ka ipakon bi Gusti. Kula sama cakap magasa Nabi Musa bi Allah ipakon Roma ni ka ipakon pacakap. Polan Roma ni ka anding jatem. Jatem ni kaki kene kapi. Anapa bi Allah me pakon palorosaki. Polan bapak jatem ni ka soleh, takut ke Allah orang bagus. Tapi Allah amul jaki bapak ang. Polan Allah amul jaki bapak ang. Anang sedua ni ke bi Allah amul jaki sakaleh, ken ngampung kamul jana bapak. Mun jatem tan benih keng jatem masih amul jaki. Bapak polan soleh, akhirnya jatem mani kele. Polan bapak soleh, bi Allah ipakon pembeci akhiro mana? Keng pulan amul jaki dak ke bapang si soleh anang noro imul jaki sakali. Nang kitab tafsir pai bahas. Bapang si soleh ni ke asmanah kasih. Wakila ismuhu kasih. Bapang si soleh ni ke nyamana mang kasih. Wakila wa kana bainahuma wa bainal ab as-salih sab'atu aba. Ternyata bapak si soleh ni kan beni bapak langsung. Bapak si soleh gak dintoh beni bapaknya atas langsung beni. Tapi bapak nomor peto yatas. Jadi bapak si soleh ni kebeni bapak langsung jatem dia kan. Tapi emba nomor peto yatas. Gara-gara yatas beda emba na nomor peto yatas ni kamulja soleh. Iba nak foto Nabi Allah noro ipa mulja noro ipa soleh. Noro imul jaki nak foto nak si nomor peto iba ngampung dek kamulja na bapak si nomor peto yatas ni. Nak foto na petong toron pakun imul jaki ba Allah. Maka sampai makin kan bapak kun yang kui petong toron ni kan. Duh, terus selamat tu sampai tong toron. Arami tak sengang toron. Mi kung tanggung ngagelu. Mi tak kena 10 toron. Muneng kok lek 10 toron ada sebeda petong toron. Anapa? Pulan neng ayat kak dintok. Ajalah sakit tentang petong toron. Nah apa artinya? Ternyata hadirin, ternyata mun bodoh situng orang parat tudak ke Allah. Nak foto nak kebebe sampai petong toron nikah norok mulja ngampung dek kemulja nak orang saya atas jelas makanya mbian makin ni kali senapa toron di pujuk nikah sampian kula benajunan ken ngampung mulja kalaben mulja na pujuk kau leben ajunan manter pada mulja kalaben parat tu na pujuk kula ben ajunan ngampung parat tu amin Allahumma pon jelas ki paham jadi kula ben sampean makin ken ngampung aparat tu dak ke pujuk ngampung mulja dak ke pujuk ni kalau ben mulja na pujuk manter pada mulja kalau ben parat tu na pujuk manter pada aparat tu ben kalaben selamat te pujuk kau leben ajunan manter pada eteti orang selamat itunya selamat ya akhirat manter pada eteti orang selamat Allahumma sholli ala Muhammad Allahumma sholli ala Muhammad. Paham? Bapak ibu hadirin saya muljaki Allah. Makanya makin ni ke silsilah iman gak dimani taules bi orangnya sare. Silsilah ni. Anama perlu sare. Makle kula benajunan jalur ai bangki. Kalaban andi bang sepo se mulja. Kalaban andi bang sepo se paratu. Kula benajunan insyaallah kempang paratu ajunan Allah Subhanahu wa taala. Ben mun ematura ni kata mang matura ni ke paste ore ni ke andi pujuk kapi hadirin. Sehadin pasti nak foto na pujuk kapi ni kan. Paling keng pujung benih kan tu paling pujung di tempat lain sini kali. Karena motor ni kering lambat pujuk kapi bu. Tak mungkin ada si tadi pujuk. Lau ber tadi jerengkong lah. Namun lambat kan pujuk kan. Pengkalan ni keberi situng tempatnya mana Sukolilo Sunan Dalem. Sunan Dalem ni kasih tung kuburan pujung sabitek berempas ni. Pujang bulu patut bitek pujuk. Cak lambat orang rang-rang patut bitek berarti sati pujuk kapi. Setah tadi pujuk, setah tadi pujuk, setah tadi pujuk. Proses benar seperti ya. Mate tadi jerengkong, mate tadi jerengkong. Ada magi compok makin ada tadi pujuk. Amun lambat cak gampang tadi pujuk. Mengkule cak cengau di lambat pujuk dia. Pujuk kene. Amun lambat kan gampang tadi pujuk kan. Munduk mate pujuk santre. Mulai di munduk mate pujuk lanceng. Ngalle mate pujuk duko pujuk bintang kan sini kalau mbak. Jadi gula ni kecil sikit ngelambak pada pujuk dia gula. Ini pujuk kene kan.
Antara dua aku mun tak pujuk kene ya pujuk India pun. Ha. Apa? Apa? Ya, alhamdulillah ngerti. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Bapak Ibu hadirin saya muljaki Allah. Para milagak dinto kaula ben ajunan sesaat mangken kak dinto hadir kak ketujuh ngajem pian. Puni tak lesok. Puna di pengajian ngalle manter tetilan cedan kula ben ajunan partu ka Allah. Cek pun gila. Mun pernah kena kelebun akat tengke kelebun beparatu masak kula ben sampean senak putuna puju akat tengke puju patak paratu ka Allah. Jelas. Situng terparatu itu nya nikah. Makin nomor 2 etunya ngampunga paratu, etunya ngampunga bejra. Akhirat ngampunga swarga na puju. Bak bisa puju ni kayang pungi swarga na. Beni karo bisa gak dalil Quran kapi. Ki burukan Quran dalil lagi. Sampean kaya ngai kibur sama kira tak apal kapi malah kaya ngai ammal jidaru fa kana li ghulamain yatimain fil madinah wa kana tahtahu kanzul lahumā wa kana abuhuma shalihan. Nikah pun baca pun lah salah satu negara itu hadirin nikah bi ulama ikabai dalil ayat kibur bahwa orang separat tu Allah nak potong bekal paratu sekali orang semulja nak potong bekal mulja sekali mangkana putra nak kiai lebih gampang teti kiai apa ngampung ke peratu ring sepona kas anak pamun kula ben sampean mi pelarat ke bebeuna karena kula ben sampean nikah tak atua akilo atrakataki kiai kasakan selalakar la peratu anang itrakataki gampang anang mulja sekali patur kadeng kiai pagi abisanan pada kiai na ya tekepok pada muljana oh kula ben sampean nikah selala beni kiai lah yang tani pahakabin pada tanina ya ada centane kebi ke bebeuna kotuna kotu perkawinan silang kau tu namun orang pote bini nyari seceleng untuk memperbaiki keturunan. Teti anang pah teti zebra deki. Ya menepang pote embung celeng. Teti anang ni kepahe ngak permen pote celeng ruah. Ia perbaikan. Ia mon pah sepote belum ber sepote seceleng belum ber seceleng pah anang ku tak bejen buk. Jadi mun kik sebra kik beda pote na lek kan pun padu kik turun. Maka gulanya cek fu kan asli mun beda para kiai orang alim paharaji yang biasa kasa. Karena anak hadirin mun le beda situng kiai pah keluarga dan ka orang biasa. Si biasa kasupah ngangkat derajat kompo ya kiai kasedeki. Bukan ki. Bah beda kiai ya tapi enten cetor kadeng keng nyari podo keng nyari si bagus ki kiai ro. Ya mun tak nemu si bagus nek nyari milih podo kiai. On pasti biasa pada bagus pada bujang subuh apa ro. Iya mun setanin rok kiai itu kok pasti kiai beti tiring tani kiai udah kun pada ajeng bujang. Ya nabung aman cang kiai beti. Nama kita nggak tahu kok ipakala apa. Benih setan itu kiai itu kok si kiai pahu beti tani kiai kemarin. Yang mun bisa silang perbaiki keturunan kesalahan. Allahumma sholli ala Muhammad. Sepenting mun urusan bendurian kanjeng Nabi cok silang. Boleh beri mereka boleh pengajian situ mah. Mun laki orang biasa cek araji syarifah. Lha ini kan pun ulama tak pati bagus. Oleh keng tak bagus tak sai. Ulama bersah dibagi makro. Keng pun perkawin apa kunesa hadirin. Dadi mun saya laki orang biasa pasti bini syarifah ni kata oleh. Apa napa? Takut langka karajina. Keng mun saya laki si habib si bini seorang biasa tak napa. Keng mun selake seorang biasa pah bini na syarifah tak kenging kaya mun ulama meskipun esa perkawinan tapi langkung saya apa napa nang kitab fikih kula teman makki mana bi tak kali apa jelas lagi nang kitab Buyatul Mustarsidin ketika orang biasa selake pah si bini ni ke syarifah maka ni kamu nak jalan si bini kutu bak yadam selake kutu amit ben ongga beban ni maksud tahu ke atas hubungan oh kakak kita langkong lek gulu ki naik dia katas hubungan aba ungguan deh bu kan
Allahumma sholli ala Muhammad. Bon jelas gitu. Jadi itunya nih kan ngampung pada tu ngampung saja. Makin ngalle ke akhirat. Nah, sampun ada ke akhirat. Di akhirat ni ka kere milarutan hadirin niki. Nabi ni kan nanya men akhirat ni ki. Caglak. Ni kejapok datang saya akan nyanyi ngampung ongku larutena. Terus cocok kok. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Itunya bejrah, itunya jajah. Ya akhirat sampian saya nurut bujuk ni kemudian ya akhirat bakal masuk surga. Cepon saya ni kan. Allah juga saja bu. Pokok ada pun Allah. Perhatikan. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina amanu wattaba'tuhum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wama alatnahum min amalihim min syai'. Sesungguhnya orang-orang yang beriman kepada Allah pasera pujuk tongkol wattaba'atuhum dzurriyyatuhum pas etoro bunte bina potona biimanin kalaben iman etoro bunte bina potona kalaben iman alhaqna bihim dzurriyyatahum maka pujuk tongkol ni kemudian bekal epapolong benak potone swarga. Pujuk tongkol masuk swarga, nak foto nah masuk swarga, ngampung ke swarga na pujuk tongkol. Amin. Bi Allah pakai terus lagi. Wa ma alatnahum min amalihim min syai'. Wa ma alatnahum min amalihim min syai'. Ben Allah tak ngurangi dek kaken cerna orang-orang seiman pujuk tongkol. Maki tidak tak ikurangi. Nak foto na ngampung swarga ni ngampung swarga cuma-cuma. Amin. King syarat dia telok situng nak foto nah nomor 2 norok bunte nomor telok atena iman nikah syarat telok cepon ulama. Sera orang sandi telok ni dari nak foto na pujuk tongkol maka ni kemudian bekal ngampung swarga na pujuk meskipun aslina tak bisa kita masuk swarga. Kita mencukupi syarat masuk swarga. King gara-gara andi telok ni ke tak pak ya masuk swarga ngampung dek ke swarga na pujuk tongkol. Allahumma amin. Panapaan setelok ibahasan ni kah? Ni kemuntung tunga secem berarti pengajian mari kedik pokol beluk nggih. Wang kengke menumpian yu. Munggu lagi ngalia boleh, mari lagi pada pengajian boleh. 5 menit tak cik. Betingkal junjuk rasa. Anak apa? Korang abid. Terus ya abid. Mayu kedik nginep pokok. Ayo, kalau aku dah sekat TV. Ya coba banyak buk. Bon, situng. Walladzina amanu wattaba'atuhum dzurriyyatuhum. Nak foto sarta. Kutuba ada sambungan nasab. Nomor 2 ittiba, nomor 3 iman. Cek pun gi buruh. Kula benajuran ni ka pasti andi pujuk ka piring maturan ni ka ada selalu andi pujuk. Maturan ni ka kenang na pujuk hadirin. Maturan ni ka kenang na pujuk. Coba perhatikan orang luar Madura mun antara ke Madura pujuk saya antare. Mulai dari Sayyid Yusuf Telango ki. Ngaleka kisaun astatengki. Ki pinter saud jak Madura na, jak Arab pasaud. Ya polannya bid dilem tabu kayaknya saud. Kan ki. Jadi mutnya ki bedeng luar cak ke boleh saud karena saud ni ke maknanya 2. Bisa makna saud ni ke bisa maknanya bid saud ni ke bisa makna tenggeng pasar. Saud ki ya kata. Jadi menyaki pujuk apa kesah? Kaca pujuk suud deh iya jadi.
mulai dari Sayyid Yusuf sampai ke pujuk Saud, ngalai ke pujuk Celatong, betul apa? Pujuk Penaungan, ini mah Penaungan ini mah besong-songan, alhamdulillah apal kabin. Munring betul ini kemudian tak kebetir ke pujuk pasti apal kabin kak. Cuk setahun 2 kali. Kayak nggak kufur napak benembuk ruang, tak ada pak biar. Baca gila grup nampian you. Pun rombongan wali 5 noro, rombongan nampil noro. Kau pun ring sepuna tok patok kayak lang haram tak itu mo. Ten kulit alang lang sampian jelas. Saya nak boleh kalau kawali songo. Maki kawali songo entar. Kayak tak langkong, wali nanti bi sebadai kufuran kesantari ke ada. Apa napa? Mantian kas semun kesampian. Mantian kas semun kesampian. Paham? Wali kasamanti. Keng kasampian mantian ring sepona sampian kasa. Jelas sih. Contoh. Bade situng kiai. Kiai ni kau orang tahan ni biasa. Orang tahan ni biasa. Empian aku guru ngaji Quran kan nikah. Empian aku guru ngaji kitab senikah. Orang tahan ni biasa. Nikah selalu benih orang manti. Keng sampian dunga guru kan nikah. Nikah manti tuan ke sampian. Apa napa? Pulang dunga teti guru na sampian. Meskipun kau orang lain ni kata manti. Pada benring tuan ni. Ring tuan sampian benring tuan guru ni kau orang biasa orang tahan ni. Mun parlo ibadah na sa biasa. Keng kasamanti. Kagula ben sampian pulang la dunga teti ring tuan na sampian. Meskipun kau orang lain tak manti. Reng sepura sampean beni wali beni reng biasa. Kayak maki beni wali mantian ben si wali kasa. Apa mak bisa mantian ben si wali? Polandung kadung tetireng sepuna sampian. Kasampian mantian ben orang wali. Meskipun tuan reng sepuna sampian mun kata tangga ni kata manti. Kayak mun kasampian manti. Maka sampai dia buaki doaul diwaladiha kadu'ain nabi li ummatihi. Kadu'ain nabi ala ummatihi. Tuan embuk ke anak pada bentuan nabi ka umat ka anak teti embuk ni ka pasti manti kapi tuan ka anak tibik ni ka pasti manti teti sampian entar nyelas sedek kesunan Ampel nyelas sedek kesunan Gresik ni ka saya bagus keng mun pada manti kama manti sunan Ampel ban ka sunan Gresik kama manti mun ka sampian mantian reng sepona sampian ka sampian jelas maka namun jelas saya ke pujuk sampian ya to jelas saya entare keng mun lekuk maka ke pujuk makin entar dimin ka reng sepona. Ring seponi kau ning ngempian pala ke kuburan ni kata uning sejak macam tahu saja macam dia. Atau tuju ke kuburan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bu. Badas kaki bu. Idina ocan gelak duhur bu. Jata ongkuan. Orang setan ni kau ning you. Ongkuan. Pada bureng. Makanya bersitung keterangan nang kitab Tahqiqul Amal fi ma yanfa'ul mayyit minal a'mal yasta'nisu ahlul kubur bi ziyarati ahlihim. Ahli kubur orang mati ni kebunga munian tadi sampian meskipun sampian tak macam empian entar ke kubur nambu enten keng nengeneng ni kepada ben sampian ki odi yen tadi bi anang isande sampai sampian mulai bunga embuk sebedelim kubur mun kan tu makhluk tu yen tadi tahu saja macam napa boleh ya bah keng wah tak macam tak keng sadar ke kuburan mungkin ngalik selale bengkona boy ya kellu lah dan kemudian kita cuma cari mati bunga ban pakai tujuh balik selek ke kuburan tinam kita lihat selek ke kuburan ke bengkon napa boleh sampai emak aki kulhu napa boleh sampai emak aki Quran kentar beri ni kena cek bunga dari sebenarnya sampian tak pulang secara jasad tak kasih beda ilmu kubur erona beda dalam kubur du yang tarik kobi tangan nak sande bunga berarti engak engko maka gula mendepak emang enggak diman empian ni menandi ring tua seter cek dan tek malam Jumat senyala siap mun sampean orang sibuk takut pan malam Jumat tempon andik lah kalau teti bila tenang entar coba ambil lah pakai kaden apa sana kaden pada benda yang diodik kan jelas bako mari kapi bu dina bu mari diantar kan seponi ke pantar mungkin lah kamak bu kadang seponi ka pekun manti bu oh di manti saya itu manti maka sampean mun ndik masalah sampean min ka Allah maca selawat pantar kadang sepo bini bu dua aki bu ko andi masalah banyak masalah ko alak ko taklim hasil dua aki ka Allah ya ring kaki semang ka Allah dua aki mun tak ada perubahan tore coba antar kuburan kesantar ben tapi saya minta kamu bu kok banyak masalah bu
Benih senika. Jadi kebala bu, tua aki ke Allah ya. Engkau banyak masalah. Jika yang pian menakan sini keceling takut bedoreng. Mun bedoreng tikel cak ngocak. Takut umpiannya ku tak beres bi orang. Jadi linceling gelu. Bemaki adu, sampean ke kuburannya ku tu cak Arab. Tahu satu saja cak Arab. Cak matura. Ya Allah, dan kula nyuon embuk dan kula sampun sete. Mun eseksa paambu aki ya Allah. Mun dalam keberadaan oleh kencaran, oleh nikmat, tambahkan nikmat ya Allah. Senikah hadirin. Paham? Kipa senikah. Keng cuman mun teh banyak orang, ijak papadeng. Dah iya. Ya membahampian bah doa bah cak mutu teh banyak orang takut mulin, takut kelentong sampean berarti tak beres deh. Allahumma sholli ala Muhammad. Matur dari kepujuk iman gak diman bi orang jentari hadirin. Sampai dari Buntemur dari Sayyid Yusuf sampai ke martaja Syekhona Muhammad Khalil bin Abdul Latif Al-Bangkalani. Syekhona Khalil ni kebun malam Jumat tak bisa sama-sama, tak bisa sama-sama saking dari banyak orang. Kau kuburan ni kalau bisa. Kula tu man nguti sekalian malam Jumat. Yalah tak bisa sama-sama ke kuburan. Datang 5 bis keluar, datang 7 bis keluar, datang 2 bis dari Bandung, dari Majalengka, dari seborong. Orang Bangkalan TV acuan pecot bentuk di luar. Ya gila pelambian saya jual pecot dikasih. Pemulai kader ya. Tiga udah sini untuk pemarin dan lepeman. Juki pemulai jo. Ngereng peleman kas segi pemulai saya. Allahumma sholli ala Muhammad. Dzurriyyah situng syarat montro masuk aswar kemudian pian. Montro ngampung aswar kena pujuk tongkol situng kutu dzurriyyah. Mun pian nak potona pujuk tongkol, mun nak potona pujuk lain. Jika berarti apa dia nak potona pujuk lain, norok nak potona pujuk lain ni kan pian norok pujuk umbang sebab. Wattaba'atuhum norok buntek lakona. Napa lakona pujuk? Torok. Pujuk lamba ahli jaga malam. Alhamdulillah. Kula benajunan mun malam jaga nyeram pokok. Tinggal norok ni kan. Malaikat kering ngalak buku ben pen tulis. Yang kuat tahajud dah. Ku tak ngudi iai. Nocer. Wah, kok. Nggih nyeram pokok malam kan tu. Alhamdulillah. Ngereng saus ke? Ngereng. Pindah. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Tetik kula benajunan. Wattaba'athum norok buntek napa lakona pujuk lambat saya kelakoh. Mun bisa itu torok buntek kelakoh juga. Jelas. Kelakoh juga. Sebisa kelakoh. Lambat pujuk ahli sedekah. Mun bisa kula ben sampean makin nguti sedekah kia. Saya norok dalam pana pujuk ni ke hadirin. Nak foto pak norok dalam pana pujuk bi imanin pas atena iman. Telok ni kala nak foto nah norok buntek lakona pujuk, saya norok buntek lakona iman. Maka sampean ni kemudian jamin bekal kapolong bi pujuk swarga Allah. Amin. Kan makin ni ka orang. Makin ni kan jauh ben lamba keberadaan. Nggih. Kan makin ni kecek jauh nak apa-apa saya kelaku kula benajunan makin tak bisa mempertahankan kebiasaan pujuk. Lambak pujuk ni ke ahli atapah. Atrakat mun malam tak asarin. Cari lambak atapah. Makin alhamdulillah benih atapah mun malam atapet. Lambak pujuk ni ke jaga malam. Makin mun malam jaga. Lain jaga malam ben malam jaga ruang. Udah jaga malam, depan malam jaga. Mun siang dedung. Tetapi dia lambak pun makin mun lambak pujuk tahajud, semakinnya tahanyut. Lambak pujuk ni kalambak. Alhamdulillah makin ni kalambak. Mun beda parlona.
Ndak perlu nenja. Bener. Ke tak langkong cek ni ke pengajian ni pada babi kula lagi. Tak langkong kula mau dopak iman kaman mulai lembek. Mun beda pilihan pah beda dengan adik beri. Kula enggak boleh man kak diman. Calon yang memberi itu hukumnya ada yang haram, ada yang halal. Teti abri sogoan dari pihak penguasa. Kita ni ke pengajian bukan kutu pada pak ni kak. Etorok sekelangkong tak etorok tak apa-apa cek kubur nambian tak kira bolong bentang kuburan. Lele por bi malaikatin. Tak kira tepak kang kubur dia. Calon bupati, calon kepala desa, calon DPR, calon presiden seabri nikah hukum bisa halal. Ingat apa sih halal? Calonnya itu mencukupi syarat secara syariat. Mun tak nyogok lo teti, cek tak bele bimbian. Pulan empian milih pemimpin sebersih. Beres ben pese. Jadi mun tak abri pese, tak bele bimbian. Sementara abang mencukupi syarat. Maka cepon ulama oleh abri nikah hukum oleh. Calon pemimpin yang mencukupi syarat, selain tak mencukupi syarat, abang mun tak nyogok lo teti, tak bele. Oleh nyogok mak le teti. Teti senyogok calon pemimpin ni abri tak halal, tak haram. Oleh hukum. Keng mun senerema ada sehalal, haram kapi hukum hadir. Jadi nepal tak cocok munceng pencara masih cocok ku leku. Kalak kapi halal nyari sidak iya ruang. Ya cak aku leku tu mendepak ni kan masa lusun itu orang king. Kita itu orang tinggal nama jangan biar. Seten punten namun sampian uning cek tak oleh. Muni kala king tak langkung cek kebeli deeren. Cek kebeli nyak letek. Cek kebeli kelampi. Cek beki ka anak. Cek kebeli sangun anak sekolah. Kebeli napa? Kebeli batu sampai kaki ke jalannya. Apalagi yang sampean CE mana saya keluar. Kebeli pakai data lihat di TikTok kaget joget dia. Pepe kalompang sudah ya. Bibir ceruk saloni mun beda janda pirang kula nambah abini. Kaya aku minta boleh nih kak. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi mungkin ikala terpaksa ikala sampean. Kala kincek deer, kala cek teti kalampi. Cek kebeli pulsa listrik takok lampu ni ki bengaci. Bila kebeli ding TikTok juga lagi. Apa bani bahulle keng pendenan mun kebeli itu. Mungkin bisa keluar hadirin. Bawa ke masjid saos. Karena bareng senikah. Bareng ketika nikah benih hang sampean benih tandi hak. Ini kejapun ulama epakon sabek dek kebereng yang bersifat jihatul am atau limaslahatil muslimin sabek kecelan sabek kenapa sedikit jelas karena bereng ngalle dari situng orang ke orang lain kan yang syariatnya ke beda nyaman imma hibah imma sedekah imma hadiah imma riswah jadi beda nyaman mun tak sesuai kalau ben syariat maka ni kata oleh hukum ketika kata oleh maka tak oleh ikun akib kaula ajunan maka cek pun ki buruh mun pah ero cek kalak mi pah tak kalak cek dengan nyeco akin toko por baju luaki apa tang ki pah beri tak kalak kan buku ni kalak tadi kalak mi pah tak kalak cek luaki cek nyeco akin toko por maka ketika kalak sampian mun kalak tengah teh cek sampai masuk ke tabu cek sampai masuk ke ibadah ki kula andik kewajiban medepak sapa ora kula diberi badian tarik iya jompo yang tua ni kiai kita terteka hajat pleman pah hajulu amplop itu lah bigula arapa tepes pemulai kadek ni kiai tak lakon ireng ini tak lakon mun nguncang gula boleh cek bekintar ni kakak Empa boleh kapir kira pon ketika lah bentar ke pujuk ni kedua tocuna situng tocuna tunya nomor 2 tocuna akhirat ki seitunya napa tocuna langsung ikolok payah alhamdulillah saya akhirat napa tocuna
Iya kalau pai kapi. Tidak mulai dapat keroman apa le? Apaan le? Le je kalau pai kapi. Etunya ngampung aparat tu. Maka ada kuliah benajunan tawassul. Allahumma inna nas'aluka wa natawassalu ilaika bikaromati pujuk tongkol. Ya Allah, dan kula minta keajunan atau wassul keajunan kelaban kamuljan na pujuk tongkol. Tapi ngampung mulja na orang ni kala semulja manter tetia dan celana kaula ajunan mulja. Kelaban partu na pujuk ngampung kuliah benajunan partu cukan. Itunya. Ya akhirat ngampung swarga. Karena Allah cukan saya debu nak foto saya norok bunte benak foto nak foto norok bunte pas iman bi Allah si acen cibudian bekal pangampung swarga na pujung tikel sampean make kita bisa masuk swarga tu sana banyak keng mun eki bebi bisa masuk swarga norok masuk swarga apa-apa benih karo ke sim make masuk swarga mun andi reng dalem kempangan bu dadi ni kering dalem kula sampean nek paham jelas ayo mulai buku lagi ngalih bu cek edang talangkong tim youtuber ni dak remen ke youtuber ni mata alum atau peraturan ni cek liput youtuber ki ga beri norok boleh youtuber karena gula liputan youtuber ni kan beda bekton nah jadi tolong mengikuti waktu yang telah kami tentukan tak anu pantu tu berapa kali sekali gitu sepora seteja mana bisa ibadah pak beda sekelero nyuun sepora lagi manter beda manfaatnya manter kayak ngakna ben manter ya malakina seteja saya hadir mungkin gak dinto hadirin manter bi Allah para tua akan dia pujuk ni ke para tua Allah seteja saya hadir manter selamat tak akan dia pujuk ni ke Allah ibu selamat ben seteja saya hadir manter sareng ajunan Allah Subhanahu wa taala ibadat orang-orang semulja ban andi nak foto mulja dari dunia kantos dak ke akhirat amin Allahumma sekali itu bisa pada pak benten kula nyoneti ngato karep oh nyoba to karep ya baru mero nyerang sani ke gila apa to karep benek ke kula mate kula ajunan Bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad Allahumma taqabbal wa awsil thawaba ma talawna wa ma qara'na wa ma amilna hadiyatan wa wasilatan wa barakatan syamilah li hadrati nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam وإلى جميع أرواح آبائنا وأمهاتنا وإلى جميع أرواح من اجتمعنا بسببهم وخصوصا إلى حضرة المرحوم فجوء طنقل وإلى جميع الأرواح في هذه المقابر اللهم إنا نسألك ونتوسل إليك بكرامة فجوء طنقل أن تجعلنا وجميع الحاضرين من أهل الشفاعة ومن أهل السلام في الدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك ونتوسل إليك بكرامات فجوء تنقل أن تجعلنا وجميع الحاضرين من أهل التقى والإفاف والغنى والموت على دين الإسلام والإيمان وأهل العلم والخير ولا تجعلنا وجميع الحاضرين من أهل الشر وأهل الضير إنك على كل شيء قدير اللهم إنا نسألك ونتوسل إليك بكرامات فجوء تنقل أن تجعلنا وجميع الحاضرين من أهل الجنة وأدخلنا الجنة مع النبي صلى الله عليه وسلم اللهم ارحمنا وجميع الحاضرين إذا صرنا وصاروا من أهل القبور فإن لم ترحمنا ومن يرحمنا غيرك يا مجيب السائلين واجعل آخر كلامنا عند انتهاء أجلنا بقول لا إله إلا الله وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد والحمد لله رب العالمين صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه
ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Operator? Kamu operator?